Talaflava o tala nei tula mai lo le teo Polynesia. E le te tauna whaatamala le ofiso loia sili i le whaatinongo ngā luenga whaaloia. E pe on sa noalta i tai o le malo le whiungal pāl mia la uli o le mali tō pulata i vau le uatea pulata i vau Fose Schmidt. I le wha moe moe o le wha mapu e ina o maa whauwhaunga malangona o loia i le atunuu. Nā fua ai le vai aso le nei e wha awa wai maa whauwhaunga o tāpenanga le malo i se me whai mo leisi au ngā tūpulanga o lumanai. Sa nol pale mia e pe o le whainga tau le ngā luenga whaamsinonga le ua tau na whaia stonga fiti le taimi nei. Ma fua mai ai wha moe moe le iwa masina taluai. Sa no fo il pale mia e le whaingo fia le fili ino le loia sili. E anga wa umala walu ma whana o le tunu ul tuwhinga loia sili e iei le me tau na tuli mata ia. O lana wha malo si au wa tau na tino uma on sai o tau uma o ngafa malfina wina o le ami o tonu. Wo o te fo i le malo le tala ele o tai tai o na lava le au whai ngā ruenga le ofisa loia sili. Mai wa uma fo na pasia ka peneta le si o tutongi o loia i le ofisa loia sili mo le tau fio fia le o loia i ngā lulue mo le malo. Sa nol pa mi o le atu le malo le wha le atili o le ofisa o le loia sili. O loia ua ngafa ma le whaia wa o onga mo loia a Samoa o se vaingo i la tau o le whāsuto sanga o ngā lulue le matata ma whautua i nai le visenga e tautua nā a wanoa e le au maua ai ia whelangolango mai. Ele o mawhai le malo tele o Amerika o na tau mai pe wha pe feo na ia toe wha le leia ma wha foi le liti tai o le Pasifika pe a umo na elia la tau minerale o lo mana na o iai. O popolenga na o le sunga upolu luma wa ai. O le whaiwhi aue o all tu spaia, whaia onga, o le tangata su e mai o ia foi wa iaito mai wha filosofia o tangata. Malona tali tonunga, o le sami o le whale o le atua. O le fofuanga atoa e au fiai ma le sami o le whale o le atua. O le mta upsi sili lea e whanau mai le tusi o le Ioane Evangelia, e pe o se whale tele o ina e whanau mai ai le sami o le whale o le atua. Ua mau foi o ia mai tātou pe o na ia whamanatu, o whaata si mai le atu e nofo i le whale lea. Sau noa upolu lono winga, e lea o se whale tu ufua pe tu ufau, o lewa o na ai na ina e le atu o le whale ilo na nganga, na ngao yo iai le whangatai. So se mea tātou te whaia e whai mal whaauta uta poto male tau fiofi, ona o le fofuanga o le mea o lo o fio ai le atua. So se mea tātou te awa ese mai le fofuanga, e tele le a whaina o tātou whaatua tuanga i le atua. A tātou awa ese maaia minerale, e awa ese e whaafifeo na toi whaia se mea e whafoai. E pei o le tau le la au e tau na toi toto le la au. Whaapena fo i pea awa ese se mea o lo le sami. Taimi nei le manino mai le nā mea, o se mea e toi whaale leia ma whaatu muai le nā vaenga o le a awa ese. E manatu le sunga le whaafenga inga, ai o le whaia ongo le tuspaia, o le tamau a inga lea tātou te o lai le taimi le nei, o le awa ese ai le o yeise mea o le ato e whaatumu ma toi whau. Pei tai, e manatu le tama i tai poto o whaapitoa ia se umalu e Laura Lee Raymond. Le malo Amerika la to te whaataua le lau whanua, ai o le company Eli Maina e whaataua minerale i lona manatu, wa awa ese Amalika Samoa mai le tauloto inga o whai ngā tonu, vanga na ai le pefu, mai le o le ito e ngā tamau a inga le fia wa ai ai se isi mo le lumanai o Amerika Samoa. Ma toi wha manatu mai ai le sunga upolu, wana o le awa ese, ai le ese me toi tuu iai, o le vaenga le na o lo omisi, e tali tonu le li whaia ongol tu spa ia le sunga upolu o le sami o le fale o le atua. E nisi o tala, ia fausia le whaala poptonga mautu ma malo si amata mai lona fausanga po le awiwi, o le ala le na o le apa mai o Australia mlan proklame o le tautua e au mai sui o ana pa anga i Samoa, e pe o le Women in Business Development Inc., Samoa Women's Association of Growers, Samoa Fa'afafine Association, le Samoa Victim Support Group, CNS Inclusive Education Support Services, Samoa Family Health Association, Nua le Alofa Disability Advocacy Organization, ma le Samoa Spinal Network, Mosia o onga, e le whaatawino ana ngā runga whaatino. E mea tau puipuia mai le whainga tau whaase, o puipuia mai i whiusua inga whaasoli tu la fono, sawaina ma le tua upua.
O le ngā ruenga whai whaatasi lea e whaamalo si awati li ai whaala poptonga o ta uailunga ma pū lea lelei ai o le saunga le muai au nanga whai mo le tunuu o lo o whaatūtū iai au nanga. Ua taunu i Samoa tamata e Pristene ai o le taitai fono le fono whaatono o le whaltupe o ngā ruenga tele Asia miso diai ma maua le la whelo inga ma le fionga le taitai o le malo le pa le mia la au le mali e toa i le aso le nei luas fulvalo i ulai i le umane ai o na whaafelo i le fionga le sui pa le mia muli pola ana losa ale mulio o. O Samoa le isi tunu o le Pasifika e au fiai fiti matonga o lo avea matotino o le Asian Infrastructure Investment Bank po le AIIB, le whale tupe o ngā ruenga tele Asia e taitai e ko lea i saute. O le AIIB o lo o whaatupea ploketi te tele pe o awala o wafu o vai e le tise maisi. E tai o le amawatu se taimile mafu anga o le malanga mai o le Plestene o le fono whaatonu o le whale tupe o ngā ruenga tele Asia i lo tato i tūlangi. Wa mahe a whaatauto ele fionga i a vui Clarence Nelson e avea ma komisina FOU o le ofisa sulfainga o le malo tutotasi o Samoa. Ma wha i TALA whaasolpito o le Samoa Office of the Ombudsman po le ofisa sulfainga i le asolu sulfito iu lai lua o luono. O le whaatautonga na whai ele moto le tofilau eti al sana i mulunu uma awa ia i aita o le malo. Sui o whaamsinonga ofisa mtanga aluenga o wala aulia ma sui o ainga. O le whailau tusu le fono na ia whaafeilo i le malu o le tunu una awai. O le fonga whetalai o le mawata whaitu la fono a Samoa au apa au muli pola alo i te fua muli pola. Na ia whaailoa le sainia e le fionga i le ama malo le malo o tuto tasi o Samoa tui mleli whano vale to aswala o vile lua le whaamau ninga a beaivu i Clarence Nelson. Ma komesino sulfainga mole ono tau sanga. O te tāpā ma le whaaloalo lau a fionga ina ia fio mai le lau i luma nei mo le whaatinoina o lau tautonga. Ma tautino ai o le komesina FOU lona mulmulta i o tula fono ai o le fionga le atuan whaavai i ailan tautonga. O ao, Vui Clarence Joseph Nelson, o te tautō i le atua e ona le malosi o malapu, e whaapea. O le a o tautua le lei ma le whaamaoni i le malo tuto tasi o Samoa. Ma sauno fo ile fionga pala mia la udel mali to plata i vau le wote plata i vau Forsi Schmidt e to ono na talo sanga mo le ava noa lea ma filialo i ai le fionga vui. Na ua fionga le komisina sulfainga o lea tatu au whanga poto le nei aso. Su i le ula lea Samoa ma lafo atu i au tau au. Awa le tau aveino tiute au ngalwe. Wa tapu vaitasi ma io ina uma le kapeneta. Wa tapu vaitasi fo i ma io ina le pale mene uma Samoa. Ile lafo e talia lo ia, lo filifilia, e avea, ma komisina sulfainga o Samoa, ile nei ono tau sanga. Le fionga pala mia, la uli al mali e toa. Ma mamoli e toai, ma whaamanianga, ile tula i mai komisina FOU, o le ofisa o sulfainga. Tala nā nei tula, mai lau li tio Polynesia.